بالحق. بسم الله الرحمن الرحیم. كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. هدي محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد الذي كان معراج سفره والبراق مركبه وكان قاب قوسين أو أدنى مقامه. وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المنتظر الحجة بن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. پروردگار عالمین سن لچ بود قرار بود شکر و ثنا حمد و ثنا یم خالق کائناتن به یک لر توفیق دو دسترخان ابا عبدالله الحسین علیه السلام از پیٹ حاضر گسننک. البته تهنزی زیارت از یتحکو من توفیق اجباری اوس
کہ آز تہ درمیان ان ول جناب آگ صٲب تو تُہۍ گژھِو مستفید تہنٛدیو کلامو سۭتۍ چونکہ تہند صحت نامناسب آسنہٕ باوجود کہ تم ہیوٚک نہٕ یوٚتن تشریف أنِتھ تو بندہ حقیرس ملیو موقع تہنٛز زیارت گئی بیٚیہِ اکہِ لٹہِ یہ چھُ برکت اعجاز دسترخان سید الشہداء امام حسین علیہ صلوۃ وسلام کس مومنینن عزادارن پانون مختلف بہانوں میلان ملاقات بنان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام بیمارن شفا بخش بحق امام زین العابدین علیہ صلوۃ وسلام خصوصاً آگ صاحب نے صحت سلامتی خاطر تمام بیمارن سلامتی خاطر حاضرین مز بیمار دار اگر لا علاج مرضن مز مبتلا بیمار ہسپتالن مز زیر علاج بیمار تمام ہند شفا یابی خاطر ہدی امام زین العابدین علیہ صلوۃ وسلام آواز بلند صلوات محمد وآل محمد وعجل فرج. بہرحال ایام ایام ماہ سفر تو تقریباً 40 دۄہ نزدیک گژھن وٲلۍ کہ بلکہ سانہِ خٲطرٕ 2 رٮ۪تن ہُنٛد فٲصلہٕ کہ أسۍ ہیٚکۍ یتھ درسگاہس منٛز أژِتھ اتٮ۪ن پوٚر کینٛہہ بوٗز کینٛہہ یا فقط شرکت کٔر یہِ چھُ پننہِ جایہِ اکھ مقام تھاوان. کُلن اول محرم پٮ۪ٹھ یہِ درسگاہ امام حسینین پٮ۪ٹھ درواز یلہٕ گٔے تہٕ یوٚتن تام انسانس توفیق میلہِ کہ یمن درسگاہن منٛز حاضر سپنہِ یمن مجالسن منٛز شرکت کرِ توٚتن تام چھُ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ فرصت غنیمت. چاہے یہ 1 گٲنٛٹہٕ أمِس میلہِ چاہے یہ 1 گھنٹہٕ میلہِ یا 10 منٹ تہِ میلہِ تن. مقصد چھُ کانٛہہ چھُ 10 منٹن منٛز 1 گٲنٛٹُک اُجرت واپس ہٮ۪تھ نیران. کانٛہہ چھُ 2 گٲنٛٹن بِہِتھ یہ حق ہٮ۪تھ واپس نیران. یہ چھُ وۄنۍ معرفتُک درجہٕ یُس انسان ییٚمہِ حسابہٕ معرفت حسابہٕ آسہِ قابلیت حسابہٕ اتھ درسگاہس خٲطرٕ آسن بنٲومٕژ تمے حساب چھُ یورٕ واپس نیران. مگر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز یُس اتھ درسگاہس منٛز لبنہٕ چھُ یِوان کہ اکھ اظہار محبت یُس أسۍ انجام دِوان چھِ کہ أسۍ چھِ دپان کیازِ حظ چھُ مجلس گژھُن چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ محبت امام حسین علیہ صلوۃ وسلام سۭتۍ. یہِ محبت دی نہٕ اَسہِ گرِ بیہنہٕ کینٛہہ یہِ محبت دی نہٕ اَسہِ امہِ مجلس دوٗر روزنہٕ کینٛہہ. دوٚیِم مسلہٕ یُس چھُ ییٚمہِ ساتہٕ مجلس گٔے ذکر گوٚو کانٛہہ چیٖز آو بٲگراونہٕ. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یورٕ اَسہِ خالقس کینٛہہ سوٗز یا درگاہ امام حسین علیہ صلوۃ وسلامس منٛز کانٛہہ چیٖز سوٗز تہٕ اورٕ تہِ چھُ قطعن کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ چیٖز واپس یِوان دِنہٕ. مثلاً أسۍ چھُ نٮ۪ماز پران اورٕ چھُ نٮ۪ماز ہُنٛد اُجرت تہِ واپس یِوان دِنہٕ. کینٛہہ چیٖز چھِ ییٚتھۍ دُنیاہس منٛز یِوان دِنہٕ کینٛہہ چیٖز چھُ محفوٗظ روزان عالمے آخرت خٲطرٕ. فرماو یہِ کینٛژھا یہِ چیٖز تُہۍ ما کائناتس منٛز وٕچھِو کہ یا تُہۍ یورٕ کٲنٛسہِ دِیِو تہٕ اورٕ دی کینٛہہ واپس یا اورٕ چھُ کانٛہہ چیٖز دِوان گویا أمِس چھُ یورٕ واپس دیُن. دپان ییٚمہِ ساتہٕ یِمن چیٖزن تُہۍ نظر ترٲیِو کُنہِ جایہِ اتھ چھُ اکھ اصطلاح أسۍ دِوان پننہِ جایہِ یہِ ہسا چھُ رزق کہ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ کینٛہہ چیٖز اسہِ آپرو أمۍ سُک اثر چھُ فوراً أمۍ سٕنٛدِس جسمس منٛز پٲدٕ گژھان. انسان چھُ تریش چٮ۪وان اثر چھُ یہِ کہ أمۍ سٕنٛز تشنگی چھِ دوٗر گژھان. انسان چھُ غذا کھٮ۪وان اثر چھُ فوراً یِوان کہ یہِ بۄچھِ ہوٚت انسان چھُ سیر گژھان. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ ؤرۍیس روزِ یِہوے غذا کھٮ۪وان نتیٖجہٕ کیٛاہ نیرِ نتیٖجہٕ چھُ یہِ صحت مند گژھان. گوٚو یُس تہِ چیٖز انسان بطور رزق استعمال کرِ یعنی یتھ ظٲہری جسمس خٲطرٕ اثر چھُ فوراً لبنہٕ یِوان. اگر 2 دۄہن کانٛہہ فاقہٕ دی فوراً دپن جناب سٲری ژٕ حظ چھُکھ آز ہوٚکھمُت کیٛاہ سا دلیٖل مےٚ وٲتۍ جناب مثلاً 2-3 دۄہ غذا کھٮ۪نہٕ سۭتۍ بہٕ اوسُس بٮ۪مار فلٲنۍ چیٖز. بس فرمو روایات یا تعلیمات اسلامن منٛز کُلن ییٚتٮ۪ن تہِ أسۍ نظر تراوو رزقس چھُ اکھ وسیع معنی.
الگ سو معنی یس اس رزقس کران چھ تعلیمات اسلام تو درگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ات رزقس وسیع تر معنی دیوان اس سمجھان رزق یہ دنیاوی رزق کہ جناب ام سا رزق یہ کہ امس گژھِ کھین آسن چین آسن معاش آسن نوکری آسن یہ ہسا چھ رزق ژوٚٹ چھ رزق بت چھ رزق تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان یہ رزق نہ چھن یوت یوت کیا یہ چھ رزق مگر یہ چھ اخ حصہ رزقک مگر اسلامی تعلیماتن چھ رزقس اخ وسیع معنی یم سات درگاہ اہل بیتس پہ دستخط کرو اتن التماس کرو کہ اس ونتو یہ رزق کیا چھو فرماو اخ رزق چھو یہ تہ سمجھمت چھو یہ ظاہری جسمک رزق مگر تہ انسان چھو زبود ہتھ یا دنیا مز آمت اخ یہ جسم بیاکھ تہند نفس روح خب یم سات خالق کائنات یم ظاہری جسمک یس فنا گھن وول یس امس انسانس ات میچ مز تراون کہن دہن چھس استعمال کرن کنس 40 ورین کنس 60 ورین کنس 100 وریس غرض آخر چھس نہ استعمال کرن کہ آخر چھ فنا گھن وول جسم خالق کائنات امر جسم خاطر رزقک استعمال کر کہ ام سند یہ جسم کت کن روز صحت مند یہ کیاز گژھِ نہٕ بٮ۪مار ام سند چشم کت کن روزن سلامت اتھ کت کن روزن سلامت یادداشت کت کن روز سلامت اس کران طبیبن کو رجوع اس ونو فلان رزق حافظ گژھِ صحیح روزن ہاں دل گژھِ صحیح روزن فلان چیز پس فرماوا یم سات خالق کائنات یتھ فانی جسمس خاطر ام سند ین برونٹھے ام سند رزقک بندوبست کر کت کن چھ ممکن یہ خالق حکیم و عالم و قادر امس انسانس یس ہمیشہ خاطر روح روزن وول چھ یم سن زندگی و بقا آخرتس مز ات روحس پہ ام سن محتاج چھ اور یہ ام پتہ فنا گھن کیا بلکہ منتقل گھِ آیا ات روحس خاطر آسنا کان رزقا ام خالق کائناتن تھومت یم سات یت جسمس خاطر یت فانی چھ گھن ات تہ رزق ضرورت وہ ہو جسم ہو روح یت نا فنا چھ گھن کیا بلکہ ہمیشہ زندہ روزن گو ات تہ گھِ کان رزقا واتن یس ات بیمار نہ گھن نش رکائی صحیح سلامت تھائی فرماوا اوے چھ ونان رزق چھ وسیع معنی اب گو یہ ظاہری رزق بیاخ رزق چھ معنوی رزق عبادتن مز لذت تو مز یون سکون یون یہ چھ انسان سن خطر رزق ذکر محمد و آل محمد کرن یہ چھ رزقس مز تلاوت قرآنس مز سکون یون یہ چھ امس انسان سن خطر رزق بس فرماو رزق چھ وسیع معنی یعنی اگر امس انسانس روحس خاطر غذا چھ ضرورت فرماون چھس الصلاۃ معراج المؤمن یہ نماز چھ امس خاطر معراج یعنی ام سند یہ روح یہ لب ام سد یہ گژھِ صحت مند یہ جسم گژھِ کھینہ سۭتۍ صحت مند مگر روح گژھِ نہٕ امہِ کھینہ سۭتۍ صحت مند یہ گژھِ نہٕ کُنہِ تہِ جایہِ کانٛہہ انسان عاقل یہ گژھِ کٲنٛسہِ ڈاکٹرس دپہِ جناب مےٚ نہ چھُنہٕ نمازِ منٛز لذت یِوان مےٚ چھُنہٕ مجلس امام حسینس منٛز سکوٗن یِوان کینٛہہ مےٚ دیٖتو کانٛہہ ٹیبلِٹا تیُتھ کانٛہہ انجیکشنا تیُتھ مےٚ گژھِ اتہِ سکوٗن یہ ڈاکٹر کیا دی جواب میون علاج چھُ یتھ جسمس خاطر بہٕ چھُس طبیب ییٚمہِ جسمُک ژےٚ ظاہری جسمس کانٛہہ مسلہٕ چھُے بہٕ ہٮ۪کہٕ دوا دِتھ مگر یہ کہ بہٕ ہٮ۪کہٕ اپُز ترٲیِتھ غیبت ترٲیِتھ مال حرامس نش دوری کٔرِتھ امیُک کانٛہہ دوا چھُنہٕ مےٚ نش موجود کانٛہہ انجیکشن چھُنہٕ مےٚ نش موجود کینٛہہ بس ات یمن بیمارن خاطر رزق کتہِ چھُ فرماوا اتن چھُ رزق خالق کائناتن تھومت گۄڈنیچی بنیادی رزق چھس نماز ام پتہٕ روزٕ ام پتہٕ حج کلن عبادات یوتن تان أسۍ واتو واجباتن پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ یہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ رزق بنان ات روحس کلن معنویات مز رزق غریبس مدد کرٕنۍ أمِس چھُ امہِ سۭتۍ خوشی میلان دلس دپان یہ خوشی میلٕنۍ یہ چھُ أمۍ سٕنٛدِس روحس خٲطرٕ رزق ولو نتہٕ کیاہ کوٚرُن استعمال مالِ دنیا رۄپیہِ 100 تُلُن یہ کوٚرُن أمِس غریبس حوالہٕ مگر تراوت کتھ ملے روحس من چھُ بس ممکن چھُ تُہۍ کٔرِو اسباب ظاہری دنیاہٕکۍ استعمال مگر رزق میلہِ اخروی
رزق کت میل روحس میل تھی کریو یہ دسترخوان استعمال ظاہری دنیا مگر تراوت میل دلس روحس یہ ذکر کران تلاوت قرآن کران تسبیح کران یتیم کور مدد کران دپان امس خوشی ملان یہ ام سندس روحس خاطر رزق ام پت فرماوان اور سب سے افضل رزق یس یمن ارزاقن مز سہ محبت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ فرماؤ کیا ات رزقس برابر کان رزقہ چھن یور دنہک تمام رزق تھی تھیو اتھس مز اور یور آس فقط محبت اہل بیت علیہ السلام ظاہراً کیا چھو محبت اظہار علاقہ کرن جناب یم سات بہ نام حسین چھس پران مے چھ خوشی گژھان یم سات بہ مصیبت امام حسین چھس پران مے چھ اوش وسان یہ کیا چھ نشانی محبت مگر فرماوان تعلیمات روایات نہ یہ فقط محبت کی بلکہ یہ رزق تہ اور سب سے افضل رزق یہ تہ خاطر اگر یور دنہک تمام ارزاق آسن ممکن روحک رزق تہ آسنس عبادت تہ آسس حج تہ آسس صوم و صلات و تمام اطاعت پروردگار آسس مگر محبت اہل بیت آسن کی فانی توت میل سو رزق یس امس لذت گژھِ سکون گژھِ نماز مز میلن سہ میل نہ یس حجس مز سکون و اطاعتس مز گژھس میلن امہ رزق ورائے ہیکہ نہ ملت اگر پز پٹ روحی غذاہن تو ظاہری جسمی غذاہن یمن ارزاقن تہ تکمیل چھ دین یم محفوظ تھاون ات رزق محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ضروری کیازِ امہ ورائے چھنہ یم رزق ہیکان زندہ روزت یہ نماز مز لذت اطاعت پروردگار تلاوت قرآن سکون اطاعت تمام چیز یم تیل حیات رٹان تتی کھسان یم کل یتن تل بنیاد محبت اہل بیت یتن خاک تل آس بنیاد رزق محبت اہل بیت اوے یتن یہ ممکن ظاہراً عبادتن مز ہیور ووتمت مگر تتھ کن وتہ پتہ ڈلان انسان چھن فکرے تران کیازِ رزق چھن روٹمت مگر بنیاد چھس نہ اصلی ارزاقن نش کیازِ یتن رزق یم رٹان یمن اہل بیتن زیارت جامع کبیرس مز خطاب کران کہ یم تم یم واسطہ فیض مخلوقس تو خالقس درمیان یعنی یہندے دربار تمام فیوزات کائناتس میلان کو رزق تہ میل اتی اطاعت توفیق تہ میل اتی تمام چیز گژھن اتی حاصل وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اِنسان اتھ دربارس منٛز پانہٕ اوسُے گوٚو اتٮ۪ن سکوٗن و اطاعت و تمام چیز میلن کینٛہہ اگر چھُ وۄنۍ کٲنٛسہِ نِش یعنی یہِ چھُ فقط ادعا کران حقیقت چھُنہٕ کیازِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمٲیش کران فرماو من رزق اللہ حب الائمة من اہل بیتی أسۍ دپو نہ حظ جناب تُہۍ چھِو ونان پانے یہِ ہسا چھُ رزق یہِ چھُ محبت علاقت چھُ بس أسۍ زاے مثلا محبان اہل بیتن ہٕنٛدِس گرس منٛز اوے چھُو تۄہہِ امام حسین محبت أتھۍ سۭتۍ مگر پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمٲیش کران صاحب الاولاق ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى فرمائش کران یہ چھُ محبت اہل بیتس پیغمبر ناو دِوان رزقُک یہ چھُ رزق فرماوان کیا من رزق اللہ حب الائمہ خدا ییٚمِس رزق کرِ عطا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کُس حظ رزق چھُ فرماوان میانن اہل بیتن ہُنٛد محبت یہ ہسا چھُ رزق ہر کٲنٛسہِ ائمہ سُنٛد نہٕ کینٛہہ پیغمبر چھُ سۭتی قید انان کیازِ امام چھُ اسہِ وسیع مانا اصطلاحس منٛز اکھ امام چھُ امام ہادی یُس ہدایتُک امام چھُ بیاکھ امام چھُ امام ضال چونکہ پگہ کائناتو یم قلم تُلن وٲلۍ اتھ حدیثس پننہِ آیہِ تفسیٖر کرن پیغمبر چھُ سۭتی قید انان ہر کٲنٛسہِ امام سُنٛد رزق محبت چھُنہٕ رزق بلکہ کُس من اہل بیتی میانن اہل بیتن مز یم امام چھُ یہُنٛد رزق ییٚمِس خدا عطا کرِ گوٚو دوٚیِم چیز کہ ہر کٲنٛسہِ چھُنہٕ یِوان دِنہٕ ییٚمسٕے خدا عطا کرِ گوٚو پانس تان چھُنہٕ کینٛہہ پانس تان چھُ کہ اتھ لایق بنایہِ کہ خدا ترایہِ أمۍ سٕنٛدِس دلس منٛز گوٚو عطا کُس چھُ دِوان
خالق کائنات. زندگی کس دِوان؟ خالق کائنات. یم دنیا کس نِوان؟ خالق کائنات. بس فرمو یتن انسان سند روحچ حیات آسہِ یہ گژھِ انسان پانے میں حاصل کرن کن یہ گژھِ کانٛہہ دِنہٕ وول آسُن. دِنہٕ وول چھُ خالق کائنات. فرمو امس انسانس کیا گژھِ؟ فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ. یمس نش رزق ووت گویا امس نش آو دنیا و آخرتش تمام نیکی. پیغمبر نازنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گویا یمس نش رزق اہل بیت ووت امس نش دنیا تہ آخرت. یعنی امس دنیا تمام نیکی آسن ژھانڈن یم چھ اتھ رزقس مز. امس آخرتک تمام درجات آسن ژھانڈن یم چھ اتھ رزقس مز. پیغمبر نازنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان گویا یمس نش یہ رزق چھ ووتمت کیا یمس نہ خالقن یہ رزق عطا چھ کورمت کیا امس نش چھ دنیا خیر. ہاں کیاز اس جملاتن مز یوان ز چیز اکھ گو منطوق بیاکھ گو مفہوم. یم سات دپو جناب اگر جناب لوک سمے تیل حظ لگ مجلس یعنی مسئلہ کیا گو اگر لوک سمے تیل لگ ون مجلس یہ مفہوم ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سات فرمائش کر یمس رزق محمد آل محمد علیہ السلام عطا کرن امس نش دنیا و آخرتک خیر. یعنی یمس نش یہ رزق چھو تمس نش خیر یعنی ام سن دنیا تہ خیر و آباد آخرت تہ. بس فرماو یہ کس دِوان نام ات رزقک؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وۄنۍ دپان ییٚمہِ ساتہٕ رزق چھُ آیا یہ رزق چھا أسۍ پننہِ مرضی کران؟ دپان نہ چونکہ ییٚمہِ ساتہٕ عطا کرِ خالق کائنات ہاں دی سُہ گو یہ اظہار محبت سون کرن یہ گژھِ تٔمۍ سُنٛدے حکمہٕ آسُن. اوے چھُ خالق کائنات قرآنس منٛز اَسہِ اشارٕ کران قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن امتین ونیو حظ یم یوان چھُ تُہنٛدِس درس پٮ۪ٹھ یا رسول اللہ ژٕ حظ ہیٚچھنٲیِتھ أسۍ خدا توحید رسالت معاد قرآن اسلام انسانیت. یا رسول اللہ أسۍ حظ دِموے وۄنۍ اجرت رسالتٕچ امیُک معاوضہٕ کروے عطا. أسۍ جہالتس منٛز أسۍ بنے انسان أسۍ ٲسۍ بُت پرست اَسہِ لوٚگ خدا أسۍ بنے موحد أسۍ ٲسۍ نہٕ پیغمبرن پرزناوانی مگر ژےٚ أنِتھ درے رسالتس پٮ۪ٹھ تہِ. اَسہِ اوس نہٕ معاد و آخرت پایی مگر ژےٚ کرنٲوٕ تِمن ہٕنٛز پہچان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وۄنۍ ؤنۍتو أسۍ چھِ یژھان امِچ اجرت دِنۍ. آیے کریمہ چھُ پٮ۪ٹھے نٲزِل گژھان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی پیغمبرس تہِ چھُنہٕ اختیار اتٮ۪ن کینٛہہ کیا ہیٚکہِ اجر رسالت منٛگِتھ کیازِ خالق پیغمبر چھُ آمُت تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ منتخب کرنہٕ انتخاب کرنہٕ. گوٚو اجرت تہِ منٛگہِ سُے. یہ کیسا پیغمبری ہُنٛد پیغام واتناوُن چھُ سُہ تہِ کرِ خالق کائنات أمِس پانے امر. ییٚمہِ ساتہٕ رزق کرِ عطا پانے گوٚو امر تہِ کرِ سُے. یا رسول اللہ قل یمن ؤنِو حظ لا اسألکم علیہ اجرا مےٚ چھُنہٕ تۄہہِ نِش کانٛہہ اجر رسالت ضروٗرت الا المودۃ فی القربى فقط محبت فی القربى محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. عجیب منطق شاطن خالق کائنات اگر باقین جائن وچھان دپ جناب نماز کیا واجب کیا سا یہ بندس تو خالقس درمیان ملاقات. ام بندن کرو تھی زندگی عطا ام خالقن کرو تھی زندگی عطا ام دتنو صحت رزق تمام چیز لہذا تہ پہ ہسا واجب بنان کہ تھی ترو ڈیکہ امس خدایس یعنی بندگی کرن عطا زندگی دژن اجرت منگان عبادت نماز. ہاں دپان تقوا دمو اجرت کیا روز در. صاحب استطاعت مال دتمو اجرت کیا حج بیت اللہ انجام. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار اللہ اگر سارنی جائن عبادت تقاض کرت نماز واجب کرت روز واجب کرت حج واجب کرت اطاعت واجب کرت مگر اجر الرسالت مز کیا فقط ونان مودت فقط محبت. اتن تہ ون یمن ونیو حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن ونیو اجر الرسالت چھو دین پرو نماز زٕ رکعت ٲسِو پیغمبرس ہدیہ کران نماز. ہاں یِتھ کٔنۍ تہِ ہیٚکہِ ہا ؤنِتھ نہ حظ اکھ قۄربٲنی دِیِو پیغمبر سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ صدقات دِیِو پیغمبر سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ
فلان عبادت اخ نماز مخصوص کرو یس بطور اجر رسالت آسان پرن مگر اتن چھن کن عبادت تقاض کران بلکہ ونان چھ محبت پروردگارا یہ محبت کیاز کورت اتی یوت اجرت بطور معاوض منگن باقین ہر کن جائے اطاعت ہر کن جائے عبادت شاید خالق کائنات جواب دی دپے اے مؤمن اے قرآن خان اے امتی اے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہ خالقہ چھس حکیم میون ہر کان فعل چھو حکمت نش چھن خالی یہ محبت اجر رسالت یعنی محبت اہل بیت یعنی اگر نہ یہ محبت سے آسی ثنا ہیکک نہ صحیح توحید حاصل کرت اگر نہ یہ محبت آسی رسالت ہیکک نہ سمجھت اگر نہ یہ محبت سے آسی در اہل بیت اس پہ یہ قرآن تو قرآنچ تعلیمات ہیکن چینس دلس مز منور گچھت اگر نہ محبت اہل بیت آسی ژٕ ہیککھ نہٕ قیامتُک فلسفہ تہِ سمجھت کینٛہہ غرض یہ کہ اسلامُک الف پٮ۪ٹھ میٖمس تان ژٕ ہیککھ تیٚلہِ سمجھت ییٚلہِ محبت اہل بیت یوتن تان محبت آسہِ یم سٲری چیٖز چھِ توتن تان نامکمل بس بہٕ چھُسے ژےٚ وٲجب کران حکم خدا چھُ بس أسۍ کرو یہِ انجام ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ حکم خدا آو گوٚو أسۍ چھِنہٕ یہِ پانہٕ محبتُک اظہار کران اطاعت پروردگار پیغمبر فرمو یہ رزق رزقس خصوصیت اثر یمس یہ رزق دن آو امس گژھِ اثر تہ ضروری ہاں کنس کھو دون دہن کانٛہہ چیز اثر چھس وۄنۍ یمس رزق محبت محمد و آل محمد علیہ السلام پروردگارا اچھا یہ محبت سیتان تھاون کنہ برونٛہہ کُن چھُ پکُن دپان مےٚ کوٚر استعمال جملہ اتن مودت یوت محبت یوت مگر محبت چھُ مقدم امیُک امچ انتہا چھِ اطاعتس یہ محبت کریو تہ اظہار مگر یہ تیُتھ رزقہ یہ دی نہٕ تۄہہِ محبت سی مز روزنہٕ یہ کڑِ محبت مز نٮ۪بر یہ واتنٲیہِ تۄہہِ اطاعت رسالتس تہ اطاعت امامس تہ اطاعت خالق کائناتس تہ کیازِ قرآن چھُ بیٚیہِ جایہِ اشارٕ کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن ونیو حظ یہ ونان چھُ أسۍ چھِ محبت کران قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن ونیو کہ اگر تُہۍ ونان چھُو کہ أسۍ چھِ محبت خدا کران خدای سۭتۍ محبت کران پس کٔرِو میٲنۍ اطاعت فاتبعونی اطاعت دپان چھُ نا خۄش گژھان جناب اسہِ منٛگُکھ آسان تریٖن اجر دوٚپُکھ جناب فقط محبت تھٲیِو دلس منٛز یہوے چھُ اجر رسالت تُہۍ وٲتِو جناب خیر دنیا و آخرتس نہ قرآنس چھُ تفسیر کران قرآن اکٲے آیت پٔرزِتھ کٔڑ ژےٚ نہٕ فتوا تہٕ نتیٖجہِ کُنہِ شخص اوس دپان جناب نٮ۪ماز کیٛازِ حظ چھُکھ نہٕ پران أمِس قرآن چھُنہ ونان نٮ۪ماز چھنہٕ پرٕنۍ کینٛہہ نٮ۪ماز نزدیٖک مہ گٔژھِو أمِس کتہِ چھُ ونان قرآن أمِس قرآن چھُ خطاب کران لا تقربوا الصلاة نٮ۪ماز مہ گٔژھِو قریٖب کینٛہہ مس یہ آیتیں پٔرِتھ پتہٕ برونٛہہ کُن تہِ پکُس وانتم سکارا یہ تہِ کر تلاوت کہ تمہِ ساتہٕ مہ گٔژھِو نٮ۪ماز نزدیٖک ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مُسکر ٲسِو مس ٲسِو اوے چھُ ونان اکھ آیت رٔٹوٕ تۄہہِ امہِ پتہٕ کٔڑِو نتیٖجہٕ یہِ چھُنہٕ قرآنٕچ تفسیٖرُک حق ادٲیی ییٚتٮ۪ن چھُ ونان مودت دپان چھُ مؤمن مسلمان یہِ نا خۄش گژھکھ جناب محبت چھُ کرُن دلس منٛز تھوٚو محبت بس یہِ چھُ کٲفی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی حقیقت محبت چھُ یعنی یُس اطاعت کرنا اطاعت ورٲے چلہِ نہٕ نتیٖجہٕ کیاہ نیرِ یحببکم اللہ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ادعایہِ محبت کٔرِو امہِ پتہٕ پیروی تہِ کٔرِو اطاعت تہِ کٔرِو نتیٖجہٕ نیرِ یحببکم اللہ خدا تہِ تھایہِ تۄہہِ پتہٕ دوس یہوے نتیٖجہٕ چھُ کتٮ۪ن اجر مودت اہل بیتس منٛز ادعا کرو محبت اہل بیتُک دپان چھُ فاتبعونی پس سٲنۍ اطاعت کٔرِو اتے ننہِ محبت چھا پزی کنہٕ نہ یِتھ کٔنۍ پیغمبرس خطاب چھُ گژھان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ یِم اکہِ دۄہ اوس اکھ مُسلمان یِوان خدمت پیغمبر یا رسول اللہ مسلہٕ حظ چھُ یا رسول اللہ سوال حظ چھُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فلٲنۍ قضیہِ دۄہرات ٲسۍ آسان پیغمبر سٕنٛدِس خدمتس منٛز آیہِ گٔے نٔزِل یا رسول اللہ اے مسلمانو
ون ہیکو نہ توتن تان پیغمبرس سۭتۍ ملاقات کٔرِتھ یوتن تان نہ صدقہٕ گۄڈٕ دِیو. اوٚتام ٲسۍ سٲری کران یا رسول اللہ فدا سپنو، میون مول موج فدا، صبح شام أتی بِہِتھ میون فدا، زو میون فدا، فلٲنۍ چیز فدا. مگر یان آیے گٔے نٲزِل. یمن ؤنِو اے مسلمانو تمے ساتہٕ ہیٚکِو وۄنۍ پیغمبر سٕنٛدِس خدمتس منٛز یِتھ سوال کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ گۄڈٕ صدقہٕ دپان دوٚیمہِ دۄہ چھُ وٕچھان علی مرتضیٰ علیہ صلاتُ وسلامس ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ درِ پیغمبرس کُن پکان. پیغمبر صدقات دِوان یِوان خدمت رسول صلی اللہ علیہ یعنی چھٲنۍ لٔج أتی کُس چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ ونان زو ووٚنمے حظ کُس چھُ ونان زبانہِ سۭتۍ. اوے چھُ ونان محبت یعنی سٲری ونان محبت محبت. بہترین اجر أسۍ حظ چھِ اجرِ رسالت دِوان محبت چھِ کران مگر دپان چھُ محبت یعنی فتبعونی. امام حسین ونان پس میٲنۍ اطاعت کر. یُس وۄنۍ اطاعتس تام واتہِ یہِ چھُ حقیٖقی محبت. نتیجہ کیا نیرِ دپان چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اطاعتس تام پان واتنٲیِو یحببکم اللہ. خدا تہِ چھُ محبت کران. ییٚمہِ ساتہٕ امام حسینٕنۍ اطاعت گژھِ امام حسین کرِ اورٕ تہِ محبت. ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ بندٕ معموٗلی بندٕ ہٮ۪کہٕ کٲنٛسہِ بجہِ شخصیت سید شہدا امام حسینس سۭتۍ اظہار محبت کٔرِتھ پننہِ جایہِ چھُ یہِ تہِ اکھ رزق اکھ فلسفہٕ چھُ کہِ رزق ونو اتھ کیازِ کہِ بہٕ محدوٗد شخصیت عقلِ ناقص گۄناہ کار میٲنِس دلس منٛز گژھِ تِژھ لامحدوٗد شخصیت تہٕ معصوٗم سُنٛد محبت پٲدٕ. بہٕ ہارٕ أمۍ سٕنٛدِس غمس منٛز اوٚش، مےٚ آسہِ أمۍ سٕنٛدِس دلس منٛز محبت، بہٕ کرٕ مال قۄربان جان قۄربان. یہ چھُ اکھ بٔڑ نعمت کہ میٲنِس دلس منٛز آسہِ یِژھِس بڑِ شخصیت ہُنٛد محبت. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اظہار محبت کرو السلام علیکہ یا رحمت الواسعہ وسیع رحمت وول امام حسین علیہ صلاتُ وسلام سُنٛد دربار. ییٚمہِ ساتہٕ یورٕ وۄنۍ محبتُک پیغام کانٛہہ سوزِ ممکن چھا امام حسین علیہ صلاتُ وسلام سوزنہٕ اور پیغام محبت؟ اصل ممکنٕے چھُنہٕ. ییٚمہِ ساتہٕ خۄدایس سۭتۍ محبت کرو خۄدا تہِ چھُ اورٕ دپان بہٕ ہسا بندٕ چانہِ کھۄتہٕ زیادٕ محبت. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ امام حسینس سۭتۍ کانٛہہ محبتُک اظہار کرِ امام حسین تہِ چھُ اورٕ یِمن بندن سۭتۍ محبت. یہِ کۭژاہ بٔڑ رزق تہٕ نعمت چھُ پتہٕ. انسان کرِ یورٕ محبت محدوٗد محبت ناقص محبت اورٕ کرِ یحببکم امام حسین تہِ محبت أمِس محبس. یُس وۄنۍ محبوٗب امام حسین علیہ السلام بنہِ أمِس چھا پتہٕ دربارس منٛز دُنیاہس منٛز آخرتس منٛز کُنہِ چیٖزٕچ ضروٗرت؟ سیدہ شباب اہل الجنہ مےٚ چھُ سیدہ شباب اہل الجنہ پسند کران محبت کران گوٚو آخرت دُنیاہس منٛز واسطے فیض یِم وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یِم پسند کرن یعنی دُنیا اوے فرمو پیغمبر أمِس نِش چھُ خیر دُنیا والآخرہ. یعنی نتیجہ کیا چھُ مگر اتھ حدس تام گژھِ واتُن محبتس منٛز کہ اورٕ ییٚمِس سۭتۍ یہِ محبت کران چھُ یہِ تہِ گژھِ اورٕ محبتُک اظہار. یہِ تہِ گژھِ ونُن رحم اللہ عمران رحم اللہ عبدان من احیا امرنا. خدا کٔرِن رحمت تِمن عزادارن پٮ۪ٹھ کینٛہہ روایات مختلف چھُ بیان کران یا مختلف اصحابن ٲسۍ وٕچھان امہِ پتہٕ ٲسۍ ونان خدا تھٲیِن أمِس سلامت خدا کٔرِن رحمت أمِس پٮ۪ٹھ یہ سٲنۍ خدمت کران اظہار محبت. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ امام حسین علیہ السلام مےٚ سۭتۍ محبت کرِ دپان چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وۄنۍ اجر رسالت دِیِو محبت تۄہہِ کیٛاہ چھُ میلان؟ تُہُنٛد دُنیا تہِ چھُ آباد گژھان آخرت تہِ آباد یعنی تُہۍ چھُو نٔو حیات لبان. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ امام حسین اورٕ اکھ پراوٕ اکھ کِرن ترٛایہِ پنٕنۍ یہِ انسان کوٚت واتہِ؟ یورٕ محبتُک نتیجہ چھُ یہِ چھُ واتان عرشس پٮ۪ٹھ. یہ چھُ لبان دُنیاہو آخرت. وۄنۍ اگر اورٕ اکٕے نظر پیٚیہِ انسانس یہِ کوٚت واتہِ یہِ انسان؟ أمِس چھُنہٕ پتہٕ کانٛہہ حد کِہیٖنۍ. یہِ کتھ درجس واتہِ یہِ کتھ اطاعتس واتہِ. بس فرماوان یہِ محبت یعنی رزقُک ناو تہِ دِوان پیغمبر اجر رسالت مودت کیازِ دپان چھُ امہِ محبت ورٲے یعنی یُس تۄہہِ اطاعت چھُ حقیٖقت امہِ ورٲے ہیٚکِو نہٕ تُہۍ اسلامُک الف تہِ سمجھِتھ. بہٕ خدا چھُس اوے محبت اہل بیت اجر رسالتس برابر انان کیازِ یُس نہٕ گۄڈٕ دربار اہل بیتس پٮ۪ٹھ یی یہِ ہیٚکہِ نہٕ دربار رسالتس منٛز تہِ دٔرِتھ کینٛہہ.
یُس نہٕ دربار رسالتس منٛز تہِ دٔرِتھ ہیٚکہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ دربار توحیٖدس منٛز تہِ دٔرِتھ کِہیٖنۍ ہیٚکہِ نہٕ دٔرِتھ. بس فرماو ییٚمِس یہِ رزق گوٚو من رزق اللہ خدا چھُ دِوان یعنی ییٚمہِ بانہٕ اتھ لایق آسہِ بنومُت کہِ أمِس یی رزق دِنہٕ أمِس یی عطا کرنہٕ توفیٖق چھُ اتٮ۪ن ضروٗرت. آیا جبر چھا خداے سٕنٛدِ طرفہٕ ییٚمِس خۄش کرٮ۪س تٔمِس دی دپان نہ جبر چھُنہٕ اختیار چھُ انسانس یہِ کوٗتاہ بانہٕ وہرایہِ یورٕ کوٗتاہ پاک بانہٕ تھایہِ اورٕ یہِ پاک ہستی پاک رزق اتھ منٛز اتٮ۪ن چھُ بانہٕ تھاونٕچ ضروٗرت. فرماو یہِ بانہٕ کتٮ۪ن کٔرِو تُہۍ پاک یہِ ظرف کتٮ۪ن کٔرِو تُہۍ پاک ظرف گژھِ ییٚتہِ درسگاہس منٛز پاک یہِ چھُ طاہر کرُن ییٚتی امہِ پتہٕ چھُ یہِ رزق رٹُن یہ محبت اہل بیت ییٚمِس وۄنۍ میلیو فرماوان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ییٚمِس یہِ رزق میلہِ دُنیا و آخرت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسہِ کِتھ کٔنۍ تگہِ فکرِ اسہِ چھُ رزق محبت اہل بیت میلیومُت آیا نشٲنی چھا کانٛہہ علامتا چھا کانٛہہ أسۍ وٕچھو یہِ محبت اہل بیت یہِ چھا بطور رزق اسہِ میلیومُت کِنہٕ أسۍ چھِ فقط زبانٕے یوت ونان. فرماوان آ ییٚمہِ ساتہٕ ظٲہری رزق تُہۍ کھیٚیِو اثر چھُ فوراً ہاوان نٮ۪ماز پٔرِو اثر چھُ پننہِ ہاوان عبادت کٔرِو اثر چھُ فوراً ہاوان. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ رزق اہل بیت میلہِ فرماوان روایات 20 خصلت چھِ أمِس انسانس منٛز پٲدٕ گژھان. 10 خصلت چھُ دُنیاہسٕے منٛز 10 چھُ آخرتس منٛز. یِم دُنیاہس منٛز چھِ تقریٖباً وقت دِی نہٕ توٚتام ساتھ کہِ یِمے 10 خصلت دُنیاہٕچ کرٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز بیان. فرماوان گۄڈنِچی خصلت ییٚمِس یہِ رزق اہل بیت آسہِ عطا آمُت کرنہٕ گۄڈنِچی خصلت یۄس أمِس منٛز پٲدٕ چھِ گژھان سُہ گوٚو یہِ کہِ أمِس چھُ لالٕچ گژھان عملہِ کُن الحریٖصُ بالعمل یہِ چھُ بنان عملہِ نسبت لالچی. محبت محبت اہل بیت نتیجہ کیاہ چھُس نیران یعنی أمۍ کھیوٚو اکھ چیٖزا کھٮ۪ن معنوی رزق نتیجہ چھُ نیران یہِ چھُ عملہِ کُن دوران نماز کُن دوران یۄس تہِ عملِ صالح چھُ یہِ چھُ اتھ منٛز السابقوٗن السابقوٗنن پٲٹھۍ حرکت کران اتٮ۪ن چھُنہٕ پتھ روزان کینٛہہ. گۄڈنِچی خصلت علامت یۄس دُنیاہس منٛز چھس یِوان آشکار چھس گژھان کران کیاہ چھُ عملہِ نِش چھُنہٕ پتھ ژلان کینٛہہ دپان چھُس ولہٕ حظ عملِ خیر چھُ فلٲنۍ جوان انُن یہِ بچاوُن دپان چھُ بسم اللہ ولہٕ حظ جناب نماز جماعت چھُ بسم اللہ ولہٕ حظ جناب دعاے کُمیلُک محفل چھُ بسم اللہ. یہِ چھُنہٕ دپان ؤلِو وٲتِن ٲخری یا سٲری الرضاہس نِش واتہِ بہٕ تہِ اژٕ اَمے ساتہٕ ہاں ولہٕ حظ اژُم عمل کیاہ چھُ بہتریٖن عمل ذکرے محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اگر چھُ ونان اتٮ۪ن نہ حظ بہٕ اژٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وٕچھِ مولوی صٲبن آل صٲبن چھُ دستار سایڈس امہِ ساتہٕ نِمو تشریٖف یعنی یہِ چھُنہٕ وُنہِ حریٖص بنیومُت عملہِ کُن گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ حریٖص بنیو عملہِ کُن گوٚو نتیجہٕ ہُتہِ چھُ کتان وُنہِ رزقس منٛز کمی. وۄنۍ کٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ کمی خۄدایَن کوٚرا نعوذ باللہ کٲنٛسہِ ظُلم خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ چھُ خیرٕے یوت یِوان. یہِ کینٛژھا بدیو شرو تمام یہِ فسادات یِم چھِ یہِ أسۍ پننیو اتھو کماوان. گوٚو بانس چھُ کتٮ۪ن تانۍ وُنہِ غلازت لٲرِتھ ناپاکی چھُ ظُلمُک کتٮ۪ن تان فیورا چھُ یہِ چھُنہٕ اتھ رزقس دِوان اتٮ۪ن ٹھہرنہٕ یہِ چھُنہٕ اتھ دِوان کتھ. دوٚیِم عمل دوٚیِم خصلت فرماوان والورع فی الدین دوٚیِم خصلت أمِس محب اہل بیتس یۄس دُنیاہس منٛز ظٲہر چھُ گژھان یان محبت اہل بیت منٛز نیران چھُ أمِس نِش سرشار گژھان چھُ یہِ چھُ دیٖنس منٛز صاحب تقوا بنان بے دیٖن چھُنہٕ بنان. أمِس چھنہٕ جُرت میلان جناب بہٕ درٛاس أکِس گٲنٹس مرثی پٔرِتھ یُس پٔتمہِ لٹہِ ییٚتہِ شاید عرض کوٚرُم جناب وۄنۍ یہِ مےٚ خۄش کرِ دپان نہ یہِ چھُ بٔلکہِ زیادٕ تر وۄنۍ با تقوا بنان پرہیزگار بنان. امام حُسینُن مقصد چھُ بنٛدٕ تُلُن یُنُن خۄدایس تام خۄدایس نِش نہٕ دوٗر کرُن. بس فرمو دوٚیِم خصلت یۄس أمِس انسانس محب اہل بیتس امہِ رزقُک اثر چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ یہِ چھُ ورع بنان با تقوا بنان پرہیزگار بنان دیٖنس منٛز. ترٛیٚیِم خصلت فرماوان عبادتن منٛز چھس رغبت تہٕ میل گژھان پٲدٕ. اوٚتام تام چھُ نٮ۪ماز پران مجبوٗری سان
روزہ تھاوان مجبوری سان ہاں دپان نہ اگر نہ بہ دپ نہ جناب فلٲنۍ چیز دپ جناب جہنمس مز زالان پگہ چھُ حساب کتاب دیُن مجبوری سبب چھُ بلاخرہ کران کھومٕژ دِوان مجبوری سان ہتہِ لٹہِ سونچان جناب وۄنۍ یی میسیج 10,000 ژھیٚنۍ وٲنجہِ پٮ۪ٹھ کٔنۍ تھاوان تہٕ مگر بلاخر دِوان اور بیاکھ گوٚو یعنی یہ چھُ رغبت سان مٲلہٕ سان یہ چھُ آسان پیاران نہ جناب ؤریُک حساب کر واتہِ سالہِ خُمسی کر واتہِ مےٚ چھُ امام سُنٛد حق الگ کرُن یہ چھُ آسان پیاران کہ وقت نماز کر واتہِ مؤذن کر دی صدائے اللہ اکبر بہٕ دورٕ مسجد کُن أمِس چھُ رغبت گژھان پٲدٕ عبادتن بہٕ ونہٕ نہٕ کِہیٖنۍ امہِ پتہٕ چھُ نتیجہٕ پانے رٹُن یم 10 خصلت وٕچھو پننہِ پننہِ جایہِ ہر کانٛہہ کہ مےٚ منٛز چھا کٔژ چھِ وۄنۍ دپو نہٕ سارنٕے منٛز آسن 10 آسن ممکن چھُ کٲنٛسہِ آسان 1 کٲنٛسہِ آسان 5 نا اُمید تہِ چھُنہٕ گژھُن اکھے رٔٹ بسم اللہ امہِ پتہٕ چھُ دوٚیِم رٹٕنۍ مسلہٕ چھُنہٕ کینٛہہ دپان جناب تُہۍ چھِو فقط کھوژناوانی تۄہہِ ووٚنوٕ جہنم یوت ؤنیُک تام آسہِ کُنہِ دۄہ ؤنۍتو یہِ جنت تہِ أسۍ کرو نہٕ نا اُمید کینٛہہ مومِن سٕنٛز خصلتٕے چھُ بینہِ خوف و رجا خوف تہِ اُمید تہِ یہ چھُ عمل دِوان انجام مگر خوف خدا تہِ چھُس آسان ژوٗرِم خصلت فرماوان ییٚمِس رزقِ محبت اہل بیت آسہِ أمِس چھُ توبس خٲطرٕ آسان جلدی دروازن کھٹکھٹاوان یہ چھُ توبہٕ کران فوراً یہ چھُنہٕ دپان جناب ولہٕ وٕچھو ییٚمہِ ساتہٕ رِٹایر گژھو پتہٕ کرو یِم قضا نمازٕ یہ چھُ دپان میٖراثٕچ گھر ولہٕ وٕچھو پتہٕ وٕچھن شُرۍ کرن پانہٕ ؤنۍ پانے حساب یہ چھُنہٕ پتھ کُن تراوان یان کٲنٛسہِ ہُنٛد دل دُکھووُن غلطی گٔیس فوراً چھُ یِوان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یہ چھُ توبہٕ کران کیازِ یہ چھُ تتھ رزقس منٛز گرفتار گژھان ییٚمہِ رزقٕچہِ وادی منٛز اکھ رات شبِ عاشورہ چھُ امام حسین مہلت منگان کران کیاہ چھُ مناجات پننس پروردگارس سۭتۍ بس دپان ییٚمِس یہ رزقِ محبت اہل بیت آسہِ یہ ہیٚکہِ نہٕ ٲسۍتھٕے کہِ آسہِ مناجاتو نِش دوٗر ہاں دعاو نِش دوٗر مقام معظم رہبری حفظہ اللہ فرماوان اصلاً انسان سٕنٛز بدبختی چھِ اتے پٮ۪ٹھ شروع گژھان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھان چھُ پنُن پان آسٲیشہِ منٛز وٕنکیٚس چھُ جاب تہِ اصل بٮ۪مار تہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اولاد تہِ سورُے چیٖز چھُ لہذا مےٚ چھنہٕ وٕنکیٚس منٛز دعا ہٕنٛز ضروٗرت فرماوان یِہے چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ ووٚن کہِ مےٚ چھنہٕ دعا ہٕنٛز ضروٗرت أمۍ سٕنٛز بدبختی ہُنٛد آغاز چھُ اتی کیازِ یہِ چھُ فقیٖر لحظہٕ بہ لحظہٕ فقیٖر آز میلہِ یہِ نعمت ممکن چھُ پگہہ اکھ تِژھ عملہ دِم انجام یہِ نعمت مۄکلہِ گرفتٲری یی لہذا یہِ چھُ ہمیشہِ دعاہن منٛز روزان پوٗنٛژِم خصلت فرماوان امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس محب اہل بیت علیہم الصلاۃ وسلام چھُ آسان أمِس چھُ قیام لیلس منٛز نمازِ شبس منٛز شب بیدٲری منٛز اتٮ۪ن خوشی حٲصِل گژھان یہ چھُنہٕ دپان میٲنۍ پٲٹھۍ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ شبِ قدر چھُ واتان جناب وۄنۍ حظ لٔگۍ تاونس آز چھُ وۄنۍ راتس ہُشار روزُن بلکہ یہِ چھُ آسان دۄہ گٔنٛزراوان یہِ دٔپِو معصوٗمیت بلکہ سٲنۍ علما علامہ عبدالامینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صاحب الغدیر شاید تمن متعلق چھُ کہ تِم ٲسۍ آسان پیاران پوٗرٕ ؤرۍیس ٲسۍ بعض علما پوٗرٕ ؤرۍیس شب بیدٲری کران تاکہ حقیقت شب قدر گژھِ اَسہِ نصیٖبس بعض ٲسۍ نیران شاید یِمے صاحب الغدیر یِمنٕے متعلق چھُ کہ کُم پٮ۪ٹھ ٲسۍ وۄتھان مشہد مقدس ٲسۍ گژھان کہ آز گُزارو پوٗرٕ ماہ مبارک رمضان امام سٕنٛدِس جوارس منٛز رٮ۪تس یہ کٔمۍ واتنوو تۄہہِ امی رزق اہل بیتن یہ چھُ ہر کٲنٛسہِ نِش موٚنگ ییٚمہِ رزق روٚٹ سُہ چھُ اوٚتن تہِ واتان أمِس چھِ خوشی گژھان امہِ پتہٕ فرماو بیاکھ یۄس خصلت چھس گژھان یۄس مہم تر خصلت چھِ اتھ رزق اہل بیتس یہِ چھُ لُکن نِش دُنیا نِش تہٕ دُنیہکٮ۪ن لُکن یہِ کینٛژھا مالو جایداد چھُ تمہِ نِش مایوٗس گژھان یہِ چھُنہٕ یِمن نِش وۄنۍ اُمید تھاوان ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کانٛہہ جناب دیُت مےٚ آو شخصا جناب وَلہٕ حظ بہٕ دِمے ژےٚ فلٲنۍ چیٖز تہِ فلٲنۍ چیٖز تہِ یہِ کیٛاہ ضروٗرت چھُے ژٕ حظ کٔرۍ زِ مےٚ فون بس بیٚیہِ چھِنہٕ وننٕچ ضروٗرت اگر مےٚ عقلہِ ہنا آسہِ بہٕ دپہٕ جناب وۄنۍ کتھ چھُ مےٚ سارنٕے ہُمِس نِش تہِ گژھُن ییٚمِس نِش تہِ گژھُن لہذا بہٕ آسہٕ أمسٕے کُن رجوٗع کران ییٚمہِ ساتہٕ امام حسین علیہ السلام دپہِ اسہِ نِش چھُ خیرِ دُنیا آخرت عقلہِ انسان کیٛاہ ونان بس یہِ ترِ باقین تمام دروازن چھُٹی کیازِ أمِس چھُ یُس دُنیا چھُس ضوٚرتھ دُنیا تہِ أتی آخرت ضوٚرتھ آخرت تہِ أتی فرماو مہم تر خصلت یُس اتھ رزق اہل بیتس چھُ سۄ چھِ یہِ کہِ یہِ چھُ لُکن نِش
مایوس گژھان نا امید گژھان. یعنی امیک مطلب کیا گو یعنی دنہک اسباب چھن پکان وسائل نظام چھن پکناون نا سہ پنہ جائے یہ گژھان کس نش نوکری کرنے مگر یہ امید چھن تھوان یہ جناب چھ میون بتہ خدا اگر نہ بہ سن طاقت یہ سن مے کڑت رزق مکلیو دپان چھنا یہ وسیلہ اپوری خدا تھون پکان چھ بسم اللہ یوتن تان حرامس مز مبتلا کرم توتن تان پکس بلکہ ساری امید چھن امس نش یہ تھوان نا امید چھ گژھان امس امید ہند دربار اکوئی چیز باسان سہ درگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. امس ام ورائے کن جائے کی امید اگر یہ خصلت خصوصاً ونکک زمانس وچو یتن مشکلات و تمام تر سختی چھ اگر یہ خصلت اس پید کرن تو پز کرن یہ خصلت مہم تر کہ دنیا نش لکن نش نا امید گژھت امام حسین ست امید گنڈے امام زمانہ ست امید گنڈے بیٚیہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ دِتھ فلٲنۍ چیٖز ممکن چھُ محلُک زیُٹھ دی کینٛہہ رشتہٕ دار دی کینٛہہ مگر ؤرۍیَس بوزنایم پتہٕ پامہٕ مگر درگاہ امام حسین کیٛاہ چھُ کران دپان چھُ یہِ بنٛد ژٕ 10 لٹہِ یہِ دۄہس 10 لٹہِ روزے عطا البتہ مسلح تہِ گژھِ آسُن 10 لٹہِ یِکھ ژٔلِتھ 10 لٹہِ یِکھ واپس قبوٗل کر کیٛازِ میون دربار چھُ وسیع واسع رحمت چھُ کشتی نجات چھُ لہذا ژٕ مہ گژھ محب اہل بیت پنن عزت و وقار متراو بیٚیہِ کُنہِ جایہِ درگاہ اہل بیت ورٲے پنٕنۍ امید تھاو أتی اعتقاد سان روز أتی امہِ پتہٕ فرماوان مہم تر امہِ کھۄتہٕ خصلت یۄس أمِس محبت محب اہل بیتس گژھان چھِ یہِ چھُ امہِ پتہٕ حفاظت کران خدا اہل بیت آس یہِ چھُ دپان بس گۄڈنیتھ چھُ مےٚ قوانیٖنے خدا بچاوُن خداین چھُ مےٚ نماز وٲجب کٔرمٕژ خداین چھُ مےٚ حج وٲجب کوٚرمُت خداین چھُ مےٚ خُمس وٲجب کوٚرمُت ظلمہٕ نش منع کوٚرمُت یہِ چھُ یِمن قوانیٖنن محافظت کران لتہٕ موٚنٛد چھُکھ نہٕ کران یہِ نتیجہ چھُ مےٚ وٕچھُن محرم سفر ییٚمہِ ساتہٕ درٛاو 9 ربیُل ییٚمہِ ساتہٕ آو آیا بہٕ چھُسا وۄنۍ قوانیٖن اسلام پارٕ پارٕ کران کِنہٕ حفاظت چھُس امہِ پتہٕ فرماوان بیاکھ خصلت یۄس أمِس انسانس پٲدٕ چھُ گژھان أمِس چھُ بغض گژھان دُنیُک یعنی یہِ چھُنہٕ دُنیاہس منٛز اہمیت دِوان دُنیا یعنی پستی نہ کہ أڑۍ جوان چھِ آز جناب نہ حظ مےٚ ترٛووٕے مول موج یِوان شکایت کرنہِ جناب ییٚمِس کٔرۍتو حظ نصیحت دلیٖل کیٛاہ جناب أمۍ حظ چھُ کِتاب 2 پرمٕژ پانے دپان یہِ دُنیا چھُ سورُے نوکری چھُ حرام فلٲنۍ چیٖز حرام لہذا بہٕ بیٚہمہٕ بہٕ کرٕ اصلاح پننِس نفسس اتھ چھُ امیر المؤمنین علیہ السلام مذمت کران اسلامی روایات مذمت کران نہ دنیا یہ کہ دنیا یعنی جاب نہ کرن باقی تمام چیز انجام دن نہ دپان چھُ کمٲیِو اعلیٰ درجس وٲتِو حضرت امیر فرمٲیش کران تِتھ کٔنۍ کٔرِو دُنیاہس منٛز زندگی گویا ہمیشہ چھُ ییٚتہِ روزُن اور تِتھ کٔنۍ کٔرِو آخرتٕچ تیٲری گویا امی دۄہ آسیو تۄہہِ ییٚمہِ دُنیا بس دنیا کیٛاہ یعنی پستی یعنی خدایس نش دوٗری ییٚتٮ۪ن حرام آسہِ امیُک بغض چھُس گژھان یہ چھُنہٕ اتھ چیٖزس کُن پکان پتہٕ کینٛہہ اہمیت چھُنہٕ دِوان کینٛہہ یۄس خصوٗصیت یِمن اصحاب سید شہداہن تہِ ٲس ولنہٕ آمٕژ خود ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام یہ کہ علماء فرماون چھُ عصمت اگر یہ اجباری آسہِ ہا یہ معصوم آسُن باقی تہِ کرہن سوال خدایا اگر اسہِ تہِ یہ معصومیت بناوہکھ أسۍ تہِ کرہو نہٕ گۄناہ یِمنٕے کیٛازِ چھُ اگر مےٚ تہِ دی ہا بہٕ تہِ بنہٕ ہا دپان چھُ یہ عصمت نہ چھُنہٕ امیُک مطلب کہ خدا چھُ یِمن رُکاوان بلکہ یِمن تہِ چھُ اختیار پننہِ جایہِ مگر معرفت خدا چھکھ اتھ درجس پٮ۪ٹھ یِم چھِ أتی وٕچھان امہِ گۄنہُک تہٕ مخالفتُک نتیجہ کیٛاہ چھُ اینن تٔمِس ڈاکٹر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ ییٚمِس پاے چھُ جناب اگر یہِ خراب غذا کھیوٚو کٲنٛسہِ یہِ شراب چیوٚو کٲنٛسہِ یہِ سگریٹ چیوٚو کٲنٛسہِ نتیجہ کیٛاہ چھُ أمِس چھُ پاے أمِس چھُ پاے علم امیُک نتیجہ کیٛاہ چھُ أڑۍ چھِ روزان پتہٕ ممکن چھُ کانٛہہ بے عمل نیرِ یہِ تہِ چیٚیہِ جناب یہِ تہِ کرِ اکھ کُن سُہ چھُ الگ سوال ٲخری یُس فرماوان چھُ أمِس خصلت دٔہِم چھِ سۄ چھِ سخاوت محب امام حسین چھُنہٕ بخیل بنان کینٛہہ محب امام حسین چھُنہٕ کنجوٗس بنان کتھ منٛز دُنیہُک مال دِنس منٛز نہ کُلن آخر یعنی یتھ کمالس پانہٕ چھُ واتان کوٗشش چھُ بیاکھ تہِ کران اتھ کمالس اصل محبت امام حسین فلسف یہ کہ پیغمبر نسبت دِوان امام حسین ان الحسین مصباح الہدا
وسفینۃ نجات. ہدایتک ژونگ ژانگٕچ کٲمٕے چھُ نوٗر دیُن. امہِ ژانگٕچ صفت چھنہٕ یہِ دپہِ جناب نہ بہٕ دِمہٕ ییٚمِس خانواد ییٚمہِ ساتہٕ ہُہ شخص یی تمہِ ساتہٕ دِمہٕ روشنی, ییٚمہِ ساتہٕ فلٲنۍ شخص یی امہِ ساتہٕ دِمہٕ نہٕ گاش. اصلن چھنہٕ ژٲنگِس خصوٗصیتٕے. نایہِ منٛز ییٖتیٛاہ وٲتِتھ ہٮ۪کن اتھ سوار گژھن, یہِ نایہِ وول چھُ سوار, یہِ چھُنہٕ رُکاوان جناب فلٲنۍ حظ چھُ نہ کیٛازِ أمِس چھُ معاش أتھۍ منٛز, خصوٗصن یہِ مصباح ہدایت. أڑۍ چھِ ونان نہ حظ یہِ چھُ فقط سون امام حسین علیہ السلام. اگر مقصد آسہِ یہِ پانس اندر رٹُن تیٚلہِ دی ہن پیغمبر أمِس نسبت ہدایتُک ژونگ. ژونگ یعنی یُس تہِ اپٲرۍ پکہِ تٔمِس میلہِ روشنی, چاہے وۄنۍ یہِ شُکر ادا کرِ یا نہ کرِ. یِتھ کٔنۍ کُنہِ جایہِ چھُ وٕچھان سٹریٹ لمپ لٲگِتھ امہِ پتہٕ چھُ دپان جناب شُکر ٲسِن خۄدا تھٲیِن تٔمِس صحت ییٚمۍ یہِ اتٮ۪ن لٲجمٕژ چھِ اَسہِ تہِ چھُ مےٚ کوٚرُس آز آرامٕے. مخصوٗص کمن خٲطرٕ اوس کرناومُت, مثلاً فلٲنۍ کوچس ییٚتٮ۪ن چھُ کوچس پٮ۪ٹھ لٲگِتھ دٔپِو جناب یہِ چھُ یتھ کوچس خٲطرٕ الاٹ گٔمٕژ. امیُک مطلب گوٚو یہِ چھِ امہِ کوچنٕے خٲطرٕ. ییٚمہِ ساتہٕ امہِ کوچُک محلُک نفر پکہِ تمے ساتہٕ گژھِ لایٹ آن, ییٚمہِ ساتہٕ وۄپر پکہِ تمہِ ساتہٕ گژھِ بنٛد. نہ یُس خصوٗصیت چھس نہٕ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ مصباح ہدایت امام حسین اتٮ۪ن یُس یی سٲری أسۍ چھِ پننیو عملو ذٔریعہٕ پننیو بعض ادعا خۄشک ادعا یِم أسۍ کران چھِنہ أسۍ چھِ باقین خٲطرٕ دٲیرٕ بنٛد کران. ییٚتہِ ژٔکِو اَسہِ چھُ امام حسین علیہ السلام, تُہۍ کتہِ ہیٚکِو اور وٲتِتھ, کٔمۍ دِژ اَسہِ یہِ ایتھارٹی جناب تُہۍ کٔرِو دروازٕ بنٛد میون. اگر کٲنٛسہِ امامن چھُ ووٚنمُت دروازٕ تھٲیِو بنٛد, یہِ چھُ یہوٗدیتُک نار کہِ بس یہوٗدیت یِتی أسۍ چھِ تِتی, امہِ پتہٕ گژھِ نہٕ نوٚو اتھ منٛز دٲخل گژھُن کِہیٖنۍ. نہ چھُ رِشتے کران نٮ۪بر نہ چھُ نٔیِس کٲنٛسہِ ایکسپٹ کران اتھ مذہبس منٛز. اسلام چھُ وسیع قیامتس تام روزن وول دیٖن. امام حسینُن مشن چھُ انسانیت خٲطرٕ نہ کہِ فقط محبن خٲطرٕ. بہٕ وۄتھس جناب نہ حظ یہِ چھُ اسہِ, تُہۍ کتہِ وٲتِو اور جناب. اگر مےٚ کٲنٛسہِ امامن اجازت اوس دیُتمُت یہِ ونس بسم اللہ بہٕ تہِ ونہٕ ممبر پٮ۪ٹھ, مگر کُنہِ جایہِ چھُنہٕ کانٛہہ ادعا میلان. کہِ ونان چھِ أنۍوُکھ جناب أنۍوُکھ, تُہۍ گٔژھِو انٕنۍ باقین. یہِ مِشن کربلا یہِ کاروان اتھ منٛز گژھن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ نفر ہُرٕنۍ. بٔڑ بار مثال چھُ وٕنکیٚس اربعین امام حسین. آیا محبین امام حسین یٲژ چھا, غیر مسلم عیسٲئی تمام چیز واتان پکان, کیازِ یِہوے چھُ اعجاز. مکتبہ عاشورا مسجد منٛز چھُ دِوان پابندی شرعی حدوٗد, اتٮ۪ن ہسا ہیٚکہِ نہٕ وۄپر أژِتھ کینٛہہ. خانہ کعبس منٛز اتھ حائرے مکس منٛز ہُم ہٮ۪کن نہٕ أژِتھ, مگر امام حسینس دربارس چھُ ییٖژاہ وسعت دِوان یُس یی نہ عمرِ ہٕنٛز قید نہ مذہبٕچ قید. یعنی کہ یا حسین میون دربار چھُ پنُن تقدس یہِ چھُ الگ, مگر یُس نہٕ کُنہِ وتہِ میٲنِس دربارس تام مےٚ تام ہیٚکہِ وٲتِتھ تٔمِس خٲطرٕ چھُ چون دربار یلہٕ. ژےٚ چھُے سُہ دروازٕ یلہٕ تراوُن, ژےٚ چھُے سۄ بُنیاد بناوٕنۍ, سُہ عاشورا بپا کرُن ییٚتٮ۪ن پتہٕ اکھ وقتہ واتہِ أتھۍ بیابانس منٛز تمام آسن پکان. امہِ پتہٕ کانٛہہ کرِ نہٕ ادعا مےٚ حظ موٗدُس تریشہِ ہوٚتُے, کانٛہہ دپہِ نہٕ جناب مےٚ میلہِ نہٕ شۄنگنہٕ خٲطرٕ جاے, بلکہِ سختین پٮ۪ٹھ سختی عراقٕچ گرمی, مگر کانٛہہ نہٕ ونان جناب یِہُس گژھو نہٕ کیازِ گرم چھُ, سٲری دوران. یہِ کُس یِمن نِوان؟ یہِ چھُ سُہ معاملہٕ یُس امام حسین خۄدایس سۭتۍ چھُ. یا حسین ژٕ کر قۄربٲنی ولو دشت بیابانس منٛز, امہِ ساتہٕ اتہِ آبٲدی تہِ خاص چھنہٕ, مگر یا حسین ژٕ چھُکھ وارثِ پیغمبر, ژٕ چھُکھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سُنٛد نواز, ییٚمِس پیغمبرس خطاب چھُ گژھان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورفعنا لک ذکرک, یا رسول اللہ اسہِ حظ کوٚرُے چون ذکر اعلیٰ, بہٕ کرے چون ذکر تہِ تیُتھ اعلیٰ کائناتس منٛز مثالہ میلہِ نہٕ اتھ ذکرس برابر یُتھ رزق میلہِ نہٕ کینٛہہ. مگر ذمہ دٲری چھُ امام حسین دپان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ رزق میلیو یا واتنٲیزیو باقین تام تہِ یہِ رزق, اتھ لایق بنٲیزیو کم از کم کہ یمن تہِ گژھِ یہِ رزق عطا یُن گژھِ. سخی بنزیو, ہِنٛدٕ جو نہ حظ مےٚ چھُ امام حسین مےٚ کیٛاہ, میون آفسس منٛز بیاکھ چھُ
محلوق بیاکھ فلٲنۍ چیٖز چھُ نہ دپان چھُ امام حسین یِمن تہِ کٔرۍ زِ تھاو یِم تہِ أنزٮ۪کھ کیٛازِ یہِ چھُ رزقِ عام یہِ چھُ خالق کائنات الرحمن الرحیم رحمانیت تہِ رحیمیت یِم ایمان انن تِمن تہِ رزق مگر تِمن چھُ خاص لطف کینٛہن جاین گژھان مگر یِم نہٕ ایمان انان تِمن تہِ رزق تِمن تہِ اولاد تِمن تہِ نعمت ہاں حیوانات و مخلوقاتن تمام تر نعمت وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ولی خۄداے سُنٛد حجت خۄداے سُنٛد دربار آسہِ یہِ ہیٚکہِ أکِس فرقس خٲطرٕ مخصوٗص گٔژھِتھ اربعینٕکۍ ایام چھُنہ نزدیٖک یعنی یہِ اربعین یعنی کُلن یۄس تہِ کائنات یوٚتن تان تۄہہِ قدرت و اپروچ چھُ تتٮ۪ن تان چھُ تۄہہِ ذکرِ امام حسین واتناوُن ذکرِ امام حسین یعنی پیغام امام حسین پیغام امام حسین بس فرماوُن امیُک اثرات چھِ یِم 10 اثر یِم وٕچھو وۄنۍ یِمو مجلسو پتہٕ کۭتیاہ اثر چھِ پٲدٕ گٔمٕتۍ کٔژ خصلت چھِ مےٚ منٛز پٲدٕ گٔمٕژ اگر 2 چھِ کوٗشش کٔرِو 3 پٮ۪ٹھ اگر 5 چھِ کوٗشش کٔرِو 6 پٮ۪ٹھ اگر أتی روٗزِو اتھ رزقس اہمیت دِیِو نہٕ خدا تہِ چھُنہٕ محتاج جناب یہِ رزق میون گژھِ کانٛہہ رٹُن رٹن وٲلۍ چھِ واریاہ پانہٕ چھُنہ خالق کائنات اعلان کران یِم قوم گمراہ چھِ نافرمٲنی چھِ کران خدا چھُ ان قریب اتھ قومس نابوٗد کران امہِ قومہٕ بدلہٕ بدل قوما یِہنٛزِ جایہِ یِم اطاعت چھِ کران دپان یہِ نہٕ غروٗر گژھیو اگر سانہِ طرفہٕ چھُ امام حسینٕن حسینیت بچان سانیو مجلسو سۭتۍ چھُ امام حسینُن ذکر دپان چھُ یہِ خام خیال تھٲیزیو کٔڑِتھ امام حسینس چھا مےٚ گۄناہگار سٕنٛز ضروٗرت بہٕ یِمہٕ نہٕ بیٛاکھ میانہِ کھۄتہٕ اعلیٰ یی ییٚتٮ۪ن ذکرِ حسین أسۍ آسو نہٕ بدل آسان کائناتس منٛز ملائکہ یِم ذکرِ حسین أسۍ دپان چھِ یِم 10 خصلت رٔٹۍتو یِم اپنٲیتو پانس پانس منٛز حق اہل بیت اجر رسالت کٔرتو ادا کیٛازِ واریاہ قۄربٲنی پیٚیہِ یہِ رزق بچاونہٕ خٲطرٕ امام حسین علیہ السلامس دِتھ مگر اُمتن کیُتھ اجر رسالت دیُت آز چھِ 40 دۄہ نزدیٖک گژھن وٲلۍ مگر أمِس مصباح ہدایت سٕنٛز بیٚنہِ کورِ چھِ وٕنکیٚس رٲسمانن منٛز زندان کیُتھ اجر رسالت دِتُکھ یہِ مصباح ہدایتُک ژونٛک کوٚرُکھ روزِ عاشورا ژھٮ۪تہٕ مگر سرِ نازنیٖن چھُ وُنہِ دفن کرنے کیُتھ اجر رسالت دیُت اُمتن ییٚتٮ۪ن خیر دُنیا و آخرت روٚٹُکھ کہ تِتھِس أکِس زندانس منٛز تھٲیِکھ قید ییٚتٮ۪ن جناب زینب علیہ السلام ونان کہ اَسہِ اوس نہٕ اتھ زندانس منٛز کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ یِوان صحیح پٲٹھۍ دِنہٕ کینٛہہ یِہنٛدِ دربارٕ کائنات رزق یِوان بٲگراونہٕ مگر حضرت زینب علیہ السلام فرماوان یِم معصوٗم ٲسۍ پتہٕ بۄچھِ ہٕتۍ تریشہِ ہٕتۍ آسان امہِ پتہٕ ٲسۍ جناب زینب علیہ السلامس أنٛدۍ أنٛدۍ یِوان پۄپھ دٔدۍ اَسہِ میلیو نہٕ کِہیٖنۍ اما کیٛاہ کرِ شریٖکت الحسین عجیٖب زندگی چھِ جناب زینب سٕنٛز ہنٛگہٕ منٛگہٕ پیوٚو نہٕ ناو ام المصائب یہِ ام المصائب چھُ بوٚڑ بارٕ لقب جناب زہرا علیہ الصلوۃ والسلام ییٖتیاہ مُصیبت وٕچھِنۍ مگر ام المصائب پیوٚس نہٕ لقب جناب زینب کیٛاہ کران فرماوان بہٕ اوسُس یہِ پنُن حصُک غذا تھاوان پننہِ جایہِ محفوٗظ ییٚمہِ ساتہٕ یِم بچہِ پتہٕ ٲسۍ یِوان یِم معصوٗم ٲسۍ یِوان یِمن ٲس آسان بۄچھِ لٔجمٕژ پتہٕ اوسُس پننیُک حصُک غذا تہِ یِمنٕے آپراوان نتیٖجہٕ کیٛاہ نتیٖجہٕ درٛاو کہِ امام زین العابدیٖن چھُ وٕچھان أمسٕے زینبس أمسٕے جناب زینبس وٕچھان بِہِتھ نٮ۪ماز پران پۄپھٕ دٔدۍ ژےٚ شامہِ غریٖبا کِس تتھ طوٗفانس منٛز نٮ۪ماز پٔرِتھ سفرِ شامس منٛز جایہِ جایہِ نٮ۪ماز استاد پٔرِتھ مگر وۄنۍ کیٛاہ مُصیبتا چھُ آمُت کہِ آز چھِ جناب زینب پتھر بِہِتھ نٮ۪ماز میانہِ نوٗرٕ دیٖدٕ غذا چھُ واریاہ کم واتان کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ واریاہ کم واتان
لہذا بہٕ پنُن حصہٕ تہِ یِمنٕے معصوٗم بچن دِوان. وۄنۍ چھنہٕ زینبس سقط روٗزمٕژ کینٛہہ کہِ زینب ہیٚکہِ استاد نٮ۪ماز پٔرِتھ. وٕنکیٚس چھُنہ یِم زٲیِر پکان دپان أسۍ پکو نجف پٮ۪ٹھٕ کربلا کُن. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ کرن یاد کہ یِم اہل بیت کوفہٕ پٮ۪ٹھ آیہِ شام کُن پکناونہٕ. کٕم مُصیبت آیہِ تتہِ. أسۍ کرو سۄ سختی یاد مگر أسۍ دپو یِمن زائرن اے زائرین تُہۍ چھِو پکان آفتابٕچ تمازت چھِ مگر ییٚتھی تریش ژھٲنڈِو تریش چھِ حٲضر تۄہہِ سارنٕے. ییٚتھی تۄہہِ بچہِ شی دۄد منگہِ دۄد کرن حٲضر بلکہِ ژانو پننٮ۪ن گرن منٛز. تُہۍ حظ چھِو زائر امام حسین ؤلِو سٲنِس گرس منٛز کٔرِو آرام أسۍ دِمو کھٮ۪ن چٮ۪نُک انتظام کرو أسۍ. ییٚتھی کانٛہہ ونہِ أسۍ تھٔکۍ أسۍ کڑو آرام کُنہِ سایس تل سایبان چھُ موجوٗد. ہر کانٛہہ چھُ سایبانس تل اژان آرام کران. مگر پرژھو امام زین العابدین علیہ السلام یا امام کیازِ ٲسِو ونان الشام الشام. امام زین العابدین ونان حق اہل بیت کوٚرُکھ پامال مگر کربلاہس منٛز سُہ اوس قابل برداشت اسہِ نِش. مولا علی اکبر سُنٛد گُرِ پیوٚن اوسا قابل برداشت. مولا جناب امام زین حضرت عباس سُنٛد فراتس پٮ۪ٹھ ڈولُن اوسا قابل برداشت. یا امام زین العابدین علی اصغر سندس گۄلابس پننہِ بابہٕ سٕنٛدِ کۄچھِ منٛز چھۄرٕ چھۄرٕ کرٕنۍ یہِ اوسا قابل برداشت. یا امام زین العابدین تُہنٛدِس بابہٕ سُنٛد تریشہِ ہوٚتُے ذبح گژھُن شُمر تس سیٖنے مُبارکس پٮ۪ٹھ سوار گژھُن. اجرکم علی اللہ. سو اوسا قابل برداشت. امام حسین دپان امام زین العابدین شاید جواب دی یا اوس واریاہ مصیبت سخت مگر برداشت کوٚر. مولا تیٚلہِ کیٛاہ چھُو ونان شام شام. دپان یہِ زانہِ مےٚ امام زین العابدین سُنٛد پان کہ بہٕ اوسُس ریسمانہٕ کٔرِتھ پکناوان اور پۄفہٕ دٮ۪د ٲس بے ردا. امام حسین آو شہید کرنہٕ مگر جناب زینبس ٲس ردا با صحیح سلامت. جناب علی اصغر آو شہید کرنہٕ مگر تمام بیبن اوس ردا تہٕ برقہٕ موجود. مگر یہِ زانہِ میون اتھ سفر شامس منٛز پکُن بیٚیہِ کجاو اونٹن سوار. جناب زینب بے ردا ام کلثوم بے ردا تمام بیبہٕ بے ردا ریسمانہٕ کٔرِتھ. امہِ پتہٕ یِوان سوال جایہِ جایہِ کرنہٕ یِم کمسا بیبہٕ یہِ کُس قٲفلہٕ ہے یِما چھِ علی مرتضیٰ سٕنٛز کورِ بے ردا. یم چھِ فاطمہ زہرا سٕنٛز کورِ. امام زین العابدین دپان اوے ام شامن اوس اسہِ اہل بیتن شامٕے کوٚرمُت. دپان کیازِ دوٚیِم وجہ اوس یہِ شامس کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ پکان ٲسۍ لُکھ ٲسۍ کنہِ لگاوان لُکھ ٲسۍ پامہٕ دِوان لُکھ ٲسۍ گرم آب لگاوان لُکھ ٲسۍ نار لگاوان. امہِ پتہٕ ٲسۍ پامہٕ دِوان اسہِ اہل بیتن صدقہٕ ٲسۍ یِوان جناب زینبس ٲسۍ پامہٕ دِوان. بیٚیہِ کتٮ۪ن آیہِ دپان امام زین العابدین یہوے بازار شام اوس ییٚتٮ۪ن یہِ آیے مودت آیہِ بیٚیہِ تلاوت کرنہِ. مولا کتٮ۪ن دپان بازار شامس منٛز سون قٲفلہٕ بہٕ اوسُس امام روٚستُے زنجیٖر آسم لٲلۍ. امہِ پتہٕ اکھ ریس سفید بُزرگا آو نزدیٖک دوٚپنم اے جوانہٕ وٕچھتا خۄدایَن کیٛاہ کوٚروٕ کربلاہس منٛز. اللہ اکبر. گویا پامہٕ دِوان امام زین العابدینس تازی دارس تسلیت بدلہٕ پامہٕ دِوان. دوٚپنس جوانہٕ وٕچھتہٕ کیٛاہ کوٚروٕ خۄدایَن کِتھ کٔنۍ مٲرہو بٲے تہٕ گبر کربلاہس منٛز. دپان امام زین العابدین چھُس فرماوان اے ریش سفید بزرگا قرآن چھُتھا پوٚرمُت. دوٚپمس قاری قرآن چھُس حافظ چھُس. دوٚپمس آیے تطہیٖر چھتا پٔرمٕژ. دوٚپنم
پرمت چھم دمس آئے خمس شتا پرمت آ پرمت چھم آئے سورہ کوثر شتا تلاوت کرمز دمس آ جوان سد چھم پرمت دمس مے ونتا شرے سفید آئے مودت چھت پرمز قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا دمس جوان سو آیت چھم پرمز مگر مے ونت تمن آیت تو تہ کیا واٹ پانون دمس جوان رے سفید بزرگا زانان چھکنا مودت قربا ہسا اسی رسول سن نواز چھ اسی فاطمہ زہرا سن زور چھ اسی دپان اتی لوگ معافی مانگنے دمس جوان میں اس نہ پائی تو چھو اہل بیت رسول میں دیز معافی تو کم چھو دمس بچھس علی ابن الحسین امام حسین الفرزند دمس میون آگ کت چھو دمس میون باب امام حسین تو چھو اس سۭتۍ دمس مے ہاوکھ نہ کتن چھو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ انشاءاللہ خدا کرنو سارنی زیارت 40 نصیب یہ عاشق ونان دپان چھس یا امام زین العابدین مے ہاوتن پنن باب کت وونٹس پہ سوار بت کرہ زیارت مولا امام حسین علیہ السلام دپنس زوارا دپنس رے سفید بزرگ میون باب تہ ست مگر سنہ چھ کن وونٹس سوار کی سنہ چھ کن بے کجا وونٹس پہ تشریف تھیت کی تمس نہ چھ مینڈ پہ زنجیر ترائت کی دمس تیل کت میون آگ مولا امام حسین دپان امام زین العابدین کور اشارہ اکس تھدس نیزس کن دپنس اے رے سفید بزرگ کن نیزس پہ سر اتار چھان وچھان دپنس آ دپنس پرزناوان چھان کس امس پیشانی زخمی امس گیسو مبارک خون کربلا ست بلت امس خون خضاب دت دپنس آ وچھان چھسن دپنس یہ چی چون آگ امام حسین علیہ السلام دپان یان بوزن دپان نزدیک گو ات نیزس تل سلام کرن پنس آگس امام حسینس دپنس میانہ آگ مے کت پائی ژے ہم یت کن مہمان بنت نیزس پہ میانہ آگ مے کت پائی مے چون زیارت کرن نیزس تل اما آزادارو ات بازار شامس نز بی کس آو ات نیزس تل ان دپان پام دیوان دوا انک اولیاء مکرمہ بے نقاب جناب زینب ات نیزس تل دپس یا زینبا ولا آز کر بٲے سن زیارت زینبا ولا آز وچھن کت کن چھ نیزس پہ شوبان زینبا
रजा पानस ओस यजराचान एहतराम मगर इमो पामो क्या कर जनाब ज़ैनब कुबरास पन्नी जाय वन जोम नर तुलिन दल करान कर पार
मशे अकिस दोस्तदारस तमाम मुसीबतन रंग रंग पे हद ज़ैनबस यह मुसीबत वुचिन गाये प्योस वुचुन इमाम हुसैन नूर साहिब गाये प्योस वुचुन कुलन कथन गाये प्यो जनाब ज़ैनबस वुचुन नूर सार खास कर इमाम हुसैन दरबार मगर ये मसन्निफ पढ़ा दफान सटनयद bayza sadan
روایتن اندر ونان دپان یمن باند روشن اس گرش لگان دپان اس اچھا ہر وقت سائے گژھان مز کان یل تھاوان تُہۍ ما چھُون بٲنٛدوان منٛز کانٛہہ یل تھاوان دپان یِم ٲسۍ دپان نہ مگر بہٕ اعجازن ٲس حضرت زینب نیران دپان کِتھ پٲٹھۍ اوس یِوان پننِس بٲیِس اوس یِوان دیٖدار کرنہٕ یس کالا اوس جناب زینب اوس گوٚمُت پننِس بٲے سُنٛد دیٖدار کرنس یہِ گٔے سُہ بیٚنہِ یہ گو صبح نہ زانٛہہ گرا روزان امام حسین جناب زینبس ورٲے نہ جناب زینب روزان امام حسین رفیقو وٕنہِ جناب زینب اوس یِوان ظٲلمن ہٕنٛدِ ٹیٖمہٕ سۭتۍ مگر رٲژ ہٕنٛدِس پٔتمِس پہرس منٛز انہِ گٔمٕژ تِمن ییٚلہِ اتھ کُلِس نِش واتان ٲس رٲوی دپان امام حسین اوس نظر تھاوان دپان جناب زینب اوس تپٲری پھیران ییٚلہِ تپٲرۍ جناب زینب واتہِ امام حسین اوس نظر کران بیٚیِس کُنتھ دپان ییٚلہِ جناب زینب وٕچھان چھِ گاڑِ چھِ بوے ہوکُن وٕچھان اپٲرۍ چھِ گژھان یہِ چھِ بیٚیِس کُن وٕچھان مگر جناب زینبن دوٚپنس ہاے میون باقی ملال چھی بایو ادادارو تُہۍ چھِوا شام وٲتمٕتۍ سوار آے باسان انہِ گنٛجہِ منٛز سلامہِ آے میون حال پتہ چھی بایو ادادارو اگر نہٕ تکلیف گژھِ اکھ نٔر تُلہِ زِ اسہِ ما کانٛہہ دروازٕ تراوان اوسُے بیٚنہِ اکھ ہوجا روزا استاد کیٛاہ کوٚر جناب زینبن بٲے ہمار کُلِس
Sardı bir amardar. Aşk oldu kaçalman gideni. Yerli yet şafakatçı. Kumanı kodaya. Vastıcı İmam-ı Zahir Abidin. Aksa basan sardı bir amarı karşıfa. Üstün bir amara tazidar açı. Agar hayki tavasul kırıt. Kabul Cenab-ı Zaynab'ın. Tomnes bayo. Mekat panul lagan osi bayo. Hamadi. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام
فدی شهدای کربلا و اسیران کربلا آواز بلند صلوات. برای سلامتی اسلامی جمهوری ایران و سلامتی آیت الله رهبر سید علی خامنه‌ای و آیت الله سیستانی و سید حسن نصرالله و تمام مؤمنین و مؤمنات بالخصوص آقا سید حدیث صاحب سند سلامتی خاطر شفایابی خاطر برشان محمد و آل محمد بلند صلوات. اللهم صل عليك يا عبد الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا شهيدا يا مظلوما خداوند این سر را تعزیت و خوانندگار و اسمش بگو خداوند این سر را بر قربت سید الشهدا قربت فاطمه الزهرا خداوند بحقیق نظامات على فرج شریف خداوند اسکر محبت امام حسین عطا معرفت امام حسین عطا شفاعت امام حسین نصیب زیارت امام حسین علیه السلام نصیب خداوند ایمان التماس دعا و رحمت را خواجات کاروا حاضرین این حاجات کاروا متمسین این حاجات کاروا صاحب نظر سین حاجات کاروا خداوند بحق امام زین العابدین علیه السلام خداوند كل مریض بیمار و شفا دکتر بیمار و شفا علاج مرض مبتلا بیمار و شفا حاضرین المسلم بیمار دارین بیمار و شفا خداوند علی اکبر علیه السلام خداوند حسین نوجوان جوان به روزگار در باب عزت روزگار عطا به روزگار در باب عزت روزگار عطا دائما روزگار شده نابود متمدر و ساعتی روزی عطا خداوند بحق باب الحواج علی اصغر علیه السلام خداوند کن کام به اولاد من پر اولاد صالح خداوند به اولاد صالح خداوند بحق باب الحواج بالفضل العباس عليه الصلاة والسلام خداوند كل مؤمن مؤمنات این حاجات کاروا حاضرین این حاجات کاروا خداوند این دنیا دی با ایمان عزت موت درجه عطا شهادت درجه آسان جناب الموت درجه آسان در دنیا زیارت محمد آل محمد درجه نصیب مغفرت شفاعت محمد آل محمد درجه نصیب شفاعت امام حسین علیه السلام درجه نصیب خداوند به حق اسمت کبری حضرت فاطمه الزهرا علیها السلام خداوند آسان الماجد بن کلفت و آدر و عطا محیات در عطا صدش مونس در عطا خداوند صالح آیند وقت نزیمن بخن پر بسری سلام خداوند صالح آیند وقت نزیمن بخن پر بسری سلام خداوند امام زمان اسکر ازن فرج عطا اسکر محبت امام زمان عطا اسکر معرفت امام زمان عطا اسکر منتظران امام زمان سلسل محشور خداوند بسجده امام زمان البلا خامنه‌ای آیت سیستانی باقی مراز ازام علماء دین توسلی و سلامت که روز به روز عزت و آبرو و عطا دشمن کرونه استنابو دشمن اسلام کرونه استنابو دشمن اهل بیت کرونه استنابو حرمت